Riu Njenga tondu atuona twi haha ri twina cira munene muno na ngũciũra twarikia ni tũrĩikara na guest yaitu matuteithirie ku understand tondu we ati twai nawe Inoro twai nawe wakoragwo rucini rucini tukaga na muthuri ti Jeff na riu uri yake ni tono wake ino office yakwa ri thimu ni toni atia wikaga thiini riu niho maundu mothe riu ni ndui riu ni tondu ndero wiriri igua wi MC Njenga riu etaga General Theodore ni MC ni actor na ni vlogger ni ndui iyo riu tatwire riu office yaku atina ni thimu office yakwa guthaka mithako ya ngerekano niho ndambiriirie koguo wa mbere wi muthaki wa mithako ya ngerekano gakenia andu ngiona atiriri thie tari wari thieta we Kenya National Theatre Kenya National Theatre ni njikarite miaka 10 itari thiete place yao muno iroigwa no wega andu Kimiti nginya Kimiti Keni wakura uyu thoma mohoro Muthoni uyu thoma mohoro Nyambura Kabui uyu na tina Benjamin Wangari Wangari kana Wangari ari mbere Wangari ari hindi ya tene Wangari ni kumuigua tumuiguaga no Kimathi wa thikũ ici no Kimathi wa mathako ma ngerekano Benjamin Wangari mai na homo wa mutahi wama Benjamin ari wama ti ati ndari githaka hapana Benjamin ari kuo ni horo wama Benjamin was one of Kenya National Theatre muthomaga horo wa Benjamin Wangari woka Inoro kamukora ari MC ugwati muno ndungihotire ona igongona riaku niguo Benjamin wari mundu munene ni umwethete wari horo wa Benjamin Wangari uyu umwe uyu wa Inoro uyu ukaritho riu we wauga atiriri wi MC wi actor na vlogger ni ndu ino na General Theodore is a stage name kana ritwa riake General is a character ni muthuri retired ni muthuri thondekete he gathuri gakuru ndoire ngithondeka uguo ngiuga atiriri tondu ni ngenagia andu thieta ri what about hote gukinyira andu aingi ni kuri andu mako diaspora moyagirwo video riria turathaka makoerwo video magatumirwo ni ingitonya thiini wa mitambo ya ino itagwo social media nyingire kuo ndi general niguo andu amahote gukorwo ri makiginyirira direct yukato gwetherwo bicha yaku ya General no ukioneka we na mutu kiongo mutu cio ni rangi ndugetiki nigu cio reke tuthikiria nini sanitizer sasa iyo ni yake atiriri ukite kuwe tukite mathiko ni nyomoka mathiko guko kwa Wakive muri andu a Nairobi ni mwakinya andu a tauni riu mututise no urenda riu anga sanit what iyo ni yake mutigethambe na mai ma ruwi ni mukuma moko kana mahunyuke we waitherero wacenjirie ta waitherero I'm not waitherero jitago candelicious ate kadi weti waitherero akuria kwa wandungu we mundu kwa akuria kwa wandungu mutu kwanyu ti kuria niguo kwendutu muci mugima uritwo ni ngage mukario ni ndutu cugwo ndaumaga nja ni ndutu ria cicamurire no riu ni wacenjia ritwa wi kadi Duma na oru na ni takire na oru sina ubaya no andu a Nairobi ri munatubebaga aje andu a tauni nigo tutisa riu ni mwoka mathiko andu mutukuaga atia mwicagi thi tuiguaga atia andu ana guku icagi-ini riu ni mwoka mathiko-ini ta ici ongera mundu ndangikarira giti twiragwo ukirira ite ni cia andu a Nairobi mundu agathi gwikarira mahiga niguo mundu araturwo ni mahindi utuku Muthoni ke machungu ti machungu ni uria gutarie inyue ni ithu tumurugeire irio na inyue mwe hau tutingereire cianyu sisi tunaekewa magitheri huko na mafoga hindi inyue muraria buffet njere na mathubu na ni ithu turugire mwici tuiguaga atia munakunywa maji ya tucuba muranywa mai ma tucuba hindi iyo mai maitu ni ma duramu manireirio duramu ngata-ini ni mambura tukaigirwo haria ta ng'ombe turuire haria si ndio mutukuaga atia munatubebaga aje muke mwihuhiririe marasi
maracima tahana mundu akigeithia mundu umwe ehakite ta aga binti Sudan ugeithia mundu uyu ungi ehakite aga polo uyu ungi ehakite gibiriti aga horse menungo mundu no athire thibitari ni kuhingana githuri tondu ni mwakinya andu a mataoni riu tumake andu a mutukuaga atia inyui tubebaga ufara sana na nginya mbia mumweti utubeca tunini twakwenja irima hamwe ciwacha ni mutige haro guku icagi-ini ni mwoka riu umuthi kambe ni gwathira njohi mukunye pombe yetu yote uguo niguo murekire mathiko maria mangi ma Wanjoeri muranyuire njohi yothe kambe ithu turatigwo uguo na thaa ici ni wahoma ni wanoga no ambia gwicarithia guku anga sanitizer for who waitherero tumia ni weherie muno we ni kuruta kiremba warutire kiremba nikio kwanyu gutagathira thina inyui sida imejaa kwanu hivi kama mvua nendo isi wihakite iromo ni ukuire kiria ni ndona ndwara ni wagithondekwa ni mwaku wa ngirofu no me ngirofu ni njaga tondu mukiuga inyi mutinyitaga tiri munengerio tiri na gacakuri mucoke mukunye ho bebeni ngirofu mutupe simo kwa simo mchaga na mutikainamirire to mwina tukuo tukuhi tathie kwanyu no thie na bini coguo tuire hau taumaga nja ni ngage mwambe muthimu murute ndutu kwenda twa nyako ndutu ici riu ni ndu urenyitithia njwiri warutire kiremba wikire mukia farasi kwa kichwa uko na receipt ya inywere atike tiga kwimakithia ni urarerio guo taruta nyamu ici kwanza toa hiyo jiga kwenda kwa coco yako ukamtoa ngage kairetu gathukanu woria muiretu but ni biceria ikoretwo ikuo thiini wa icagi citu arutire kiremba ohoro wa mane ati andu ingi ni turigagirwo haria mundu umire ni raithi muno kuriganirwo twakinya Nairobi ri muturire ugacenjia tukenda gukorwo turi andu a Nairobi riu ithu tukuhona maundu ma gicagi ohoro wa mane ati ndukanarigwo no haria waumire njenga cokaga rimwe mone uga atiriri jeci ri oku geithagia andu ni ithiraga ugacoka haria na ni ukumakora no magakuririkania undu munene muno ni ati ngika ni kunyiha kana niki no ngikora ngona urio ejini yo ya mbeu njithi ndirio ho ndiumite ndurakinya kuria kurigana na thirikari ni 35 ndigitie 3 ukinye mundu umwe dina kwetatu ndigitie utigitie riu nyume yuthini umeru o yuthini mbeca cia mbeu njithi ura ndona cio riu nyambie gucaria iria ciukite haria mbere cia miaka 70 ni 70 ni ngiri igiri no njega ni uri twira kiria gigutuma wicirie ona kwanjiriria undu ta uyu tondu video ici ni video na ngoingira gwakwa na ngakora cikirorerwo waingira mucio ugakora ni video cirerorerwo na muthondekaga mbeca atia ni atia mbeu njithi mangika na thimu ici tondu ici ni thimu o mundu o wothe enayo no iratumika muno na mihuhu jamba wira tukikanige tu na wakiri twakena tondu wakiri Muthoni Njogu na commercial and corporate advocate ni maragithondeka no watho naguo uroiga atia nete gutuika hi maundu maria areka ndarauma nja ya uria araria uria areka ni akumenya kahi uroigie kuria magoti digital taxation, digital literacy hari maundu macio mothe ri ni magire na gukorwo mena ugi wa kumenya watho naguo wi guku tariu Accountant General Theodore oroigie patent atiriu iyo ni character yake hihi nayo nete egukinyika ati mundu ungi ndakanoke gwenda gwita professor cia gare gukemenyera mwena uria ungi ndronire online TV imwe njenga ya Tanzania iro ya nginya TV ta Citizen negekera anyita ukona nginya ati andu ni marahota kuoya nginya content guciria ndiwe kana tukurio ni makiuga ati kambuni ingi ya bururi turigaini makoya video ciao magacitua ni ciao na matiraheana credit ya kuga ati ino yumite kona hari maundu macio mothe ri ni magirwo na magika maundu macio kumenya watho hari ori thengiũ muno ni magirwo kumenya he kindu twitaga
no no marathondeka tindo tangible ati tuge ni ta ngirathi teno koguo there is something twitaga intellectual property tondu arahuthira ugi wake na ideas ciake ukama na video ta icio tu ite tiguo koguo watho ni protectite ideas icio nigetha mundu ngidakoe ogwo wauga toguo TV ya Tanzania reka na the Kenyan content dakoe ideas ciake igatwara ki into another YouTube channel tondu he's a vlogger tondu eko guo ni ara deny mwanake oyu besha tondu how he earns money ni agutwira it's monetization of andu ari othe marona video icio no gogothe kaburi ciukire kaburi ni ciukire ni cirenda ku advertise maundu ta macio so he undu twitaga intellectual property how does mundu to yori aka protect intellectual property yake mundu ngidaka katia daga kofie na intellectual property ni maita mana tondu andu othe muga patent asha patent tio kira patent ni riri reke twambiriria kuma kiambiriria yambagia na kindu twitaga copyright nitigo copyright na ukune kuri nyamu itagwo copyright board copyright yes kwi kindu gitagwo Kenya Institute of Property Institute riu ri wambiriria na copyright ni literary works maundu ta macio mafuku ogwo reka video icio reka weka ogwo ni ukuregister copyright ino na ti maundu maingi andu mendaga gwiciria ni maundu maingi magwika what you just do you just go to copyright.go.ke online ni 1,500 go protect wiro cio waku ona atire wakiri ugwikira no we weka atia no guthie mtandao ini weke atia wikire maundu makuge this is what I want to copyright then he category ya keri twitaga patent nayo ri ni kindu something new kindu gitari kionekana na mundu ungi nikuheana example ta riri nona ta muthuri wa America witwa Tesla isi gari cia kiria ithe tugo Tesla you know something so new gutire mundu ungi uri woka na search gari itarahuthira maguta gari itarahuthira maguta something so new na nikuthika industrial wise tondu we ni uguko gure gari ithe tugo kana tuge maratumira kana YouTube riu mwene YouTube nyari eke but unaona YouTube is not something new ni kindu we uroka into a platform and just put in your content mwene YouTube akirehe YouTube nyari eke patent exactly okay tondu he was the first person to do that koguo nayo patent itikaga miaka iri ku register tondu nayo nienda guthirurukio yaima guko gwitu kipi niyo institute ito ni guthirurukio America iroroka na he mundu ngi we nayo ni guthirurukio EU kuroroka na he na mundu ngi we nayo ni guthirurukio o issue body ciothe so it will take us about how many years about 2 years then kwi kindu twitaga industrial designs dada nigetha mundu amenye category ni iriku eguthii haria we mwene tondu nona mundu oiga intellectual property ikahana tari thoko but mundu ni agirwo kumenya where am I supposed to register my works riu he kindu twitaga industrial design ta mundu wathondekire metha ino no ekire no register that as an industrial design arafu he kindu tugwita trademark ritwa riaku Michael Jenga double M neto tuge double M yo niyo trademark yaku uka register that because it shows your brand as Michael Jenga so you register it so there are different categories Trump towers. Yes the Trump towers you register like Nike butter all those things designs logos idota issue so uka register rutake ru in the category yake ya copyright because it's literally artistic work they do wanna who aka register Theodore akaregister General Theodore nigetha mundu ngidaka hote gwika atia ukope idea yo agatwara ki kundu kungi because then you'll have a right ya gusumu mundu ucio kana kumutwara igoti yes kugwa maundu maya mothe ndirabatara utinda ngetha wakiri no njike maundu maya mothe online ka kwina handu ndibatara wakiri copyright no wike tondu no guthie online na ku register no ru aiko kindu ta patent ni advisable tiate ndungika ni advisable one wakiri nigetha guteithiriria processes icio ciothe cia guthie through all these bodies nigetha muhote go process industrial designs onacio no wike we mwenyewe generally tugaga atiriri watho-ini you can do anything as a self person but it's always advisable gwikatia ukorona wakiri yes no turiurania again undu ugwitwo andu aingi ni mareka maundu kona mbeu njithi mareka tu maundu hana haria arikinya ri haha hati riu ni ukumu advice umutari omwire ikuraga kambuni riu
tondu take riu hai handu egukinya ndika wina kambuni yaku ire kambuni yaku no gutwira ne handu egukinya aje kurutithania na andu wira mekumwira asa turenda contract tukwenda twandikanire contract na contract ru yandikana we mundu kiumbe no nginyagia ukena kambuni yaku ni haha mundu ari kinya aginya ono hinguraga kambuni kanini business name or you graduated ukaginya into a company beu jithi makianjiriria uma advice agatere meguka kuri tugaga atiriri from the very word go hinde wecira toguo renda wigire ati ru ni ndauma Kenya National Theatre ile tiguo ru ni ndenda kwambia kambuni yakwa from that word go make yourself twike na kiumbe kiu kia legal either you are a company kana we sole proprietor kana we kindu gitagwo partnership from that word go gutire gweterera tondu ru nona ru hindi yo ni wamberu gukorwo na capacity ya gukorwo ki contract na andu angi agatatu taru uko ndenda gukana Citizen TV juga direnda kwandikanira contract ndire muheaga content that is the only way ungihota gwika atia kwigiriria because the terms and terms cia contracts cikuhota gukorwo you can be able to sue and be sued and you don't have that personality where we mundu we wiki we carbon yes so it's from the very word go kumokia biridia the wandikithie and it's an easy process ku register business name again kwina website ya thirikari it's just ni prompt wekyo gonona uria twiragwo thimu-ini ta e-citizen thiwe wambiriria haha kwakinya haha uri hena M-Pesa wakinya haha uguo na within a few days nyamu ni uma yes so it is a very easy process chekadi kana handu maroiga ati internet ihana nduthi Kenya ati ya harukire bururi uyu tutai na policies oria jega ungirora bururi uyu nduthi itire watho wari kuo ati ikore na ukaciokire niguo kaciokire ati riu tukire guku turora wona gata China ati ni marahinga marima makauga tutigukira haha hihi ni kwari kugia na watho wa kuga tondu we ni arakiruta wira mwega nona kwina angi nao maruta wira muru ati content imwe na ndungenda nginya ciana cioe cione ni kuri policies there is the Kenya Information Act there is the Data Protection Act yani all these policies taru recently ni guturekire the Data Protection Act ndungioya content yakwa uthi kumihuthira uru ithe ndona ndungimika uguo because legally ndwagirirwo gwika uguo riu twina penalties what we didn't have before ni penalties ira wagirwo gwika atia kuhurwo penalties tondu you have taken my data and used it nona tuthia kwandika hario gate-ini ritwa riakwa njitagwo Muthoni wa Njogu aiko mundu ucio noya data iyo athi kumihithira undu ungi that becomes a problem na ni no gutware ki igoti-ini because of doing that tondu specifically ndakuheire data iyo gwika atia for security reasons ndwagirwo kumutwara ki kundu kungi so there are various legislation ikoretwo how to protect people within the internet na ultimately constitution katiba ni yugete your right to privacy your right to information all that so it is from the constitution coming up Kenya statutes ishigisho yeah okay ndenda tuikirie o hanini tugicoka no kuri uciuria irakiurio ni andu matiganite ni tukugeria tuciurie tuone ka guthi na mbere na andu no marauga mathakirwo video ingi nyingi ni njui ni tugukorwo twi nacio here ya nyama iho ukiendia na utuhe na ningi Wakiri tukuria jenga tukuria Wakiri atiriri handu matukiraga thiini wa WhatsApp no tumathite tondu aikorwo iga haria gate-ini soja ni endia namba citu cia thimu njenga na marithwa maitu latha kana muteti akirugama ukona kuria ni agutumira message ukarigu mundu atutiwe ine ate ni gutwira ati mundu nake urokira to ni arenda gutwara mburi Saturday me gutumena muno akekira waihura na njenga na kina ndai no mundu uyu mundu tubati guthita ni mwagiro kumuthitanga no uria system ya WhatsApp irutite wira ndikoragwo na option iyo ya gwika atia ya gukugiririria no ndagirwo gwika uguo system yenyewe uria WhatsApp yugite umuthe rucini ni ngukira sorry gwe Theodore ndimwikire group-ini Joe ngania wangania ndimwikire group-ini yani system uria yakitwo ndingihota no ndagirwo gwika uguo na no muthitange no to uria uthia ka hoteli-ini yes ni ndanywa kanywaji gakwa ni ndari hanake na till number ndamuria till number na ndoya the next minute maranjira ati ki kwina Valentine Muthoni ekatia thiugoka
nona niä ndaheanire information ä nä getha njä ke atä a ndä no ndieigire må ndå anjä te Valentine aca oya rä u information yo amtan amä ta ä rä u nä ara commercialize my information Thengio ndina mbeca nyingä må no tondå nä ndåmagä rwo tå nä ndona no thite andå Nona gå kå nä å kå hega gå kå ndå kuma å theri gå kå ndå ngiuga å guo kamarä ra yake må rä rekei tå ikä rie